Malungin sir marbe kladro hu ya gimal mereng asule menuk lamos el mot makatian ya aku pelsela kau sisa akla. Tiwa igar belbek programa ngartial gostra programa bora idung chol terubiong tirgal teru long time contributors ra kau sisa programa ya Mr. Harwa Wilter manggil publisher atia belau Mr. Moses Odudo. Magi di mad mereng asuliu Hindi wa igal bekal program Mr. Wilter. Kardi o mo uli ako orang utal ko yung maskaw magkakora ma soy si basel tap pikir kau kata malibek. May kaya kau. Niyak malungil litasil se nakatapik nga kamal dito sisiwak tir nga tokora kabalmin. El diagal elal time yakuk ngarinya syur gulmes Raigal guk mergol Sunday, se alaga ng alasyo, mamles penda temek do mesa igal local programs ra Salvador ma Aradrolbil ma igal press conference ra president. Kora mamles akal mumudangil wasi kidang ngaringia kora para si direction ergid malubing igel goals and objective ra government girela fiscal year 2022 letyang agukta fiscal year egora dimlak salmar remeng sraigal aldadu atoy loloy aktimil sa imora minister el no mention tel tol bulgorgi el blel interview niya a Salvador. Engangel minister sen Agriculture, Fisheries and Environment. Yes. Stephen Victor. Egoram lo tat sertiagil toil el girela panasira government. El Wayalul goram langadreder gora Salvador wasi mara mal el purpose el ministril hedre ya gumdas se seguid los isul tolul gornin gel minister alagirel momru regal bek ministry hemos bir reporta a program sertir maigel gu objectives raigel ministry for each fiscal year. Magandang madangil wasi ngara kora expect the result raigal tol lorur. Mumornya basis regidel the base raigel tol loloy. O mesa igel el program lo tub maudo tra budget el mortir el wasi igel result el soril expectum lo toy niya. Ling kung mal di arod role la togoera for example la togoera food security. I see. Togoera ISS ma togoera pension ma togoera lease housing. Agel gora issues togoera impact agel gora issues el gora sa mo madangil wasi ngaraul de suela government terbelaul girel malubeng tebil del girela gigil to engegi del minister aguden sengilong el interview nga Salvador en ngoalul mul wasi nsakalo mul wasi tel ministry ngalasel mission statement tergi meaning ngaraigel goals objectives el soril accomplish el ngaralel tial ministry ul mangarngi en ngarang rulil mo girela klunyoyar other belau el tirak kesel el tingera president tergide el al time la se other belau agot masya gumul ngari segir emom ngadre dara urere la Aigel Bureau ma division ng mga undertel ministry. Yakumdas wen alborni sa igid, en mo sabi el mo radra blul mo madangil wasay
Aigal ministry sang ngara malurere. Masel dulu asay. Agimu umalot ala ministry ra health. Enggiril mo otil wasay agimu umalot alni letianga. Aanay ra igil togoil sa del murura al sila. At togoil ra health. May katangartigi del elang. Mabodong diil mortiam enggiril mo ungil legagi del togoy mo masmok. At least able sa bedlo asay kadamlong edimlak lorior muguk to boranex. Ya lagi katoka di dia kato nange edimrul. Dia kato sa result tangi ang guk metara adal change, ang metara president ng guk change. Dia kato nange mga raul magada change. Say gidak kora asakal malgorni man bolo dangalia kidal adara blum dira ka boda ka gik participate ra kabalmente agumda sing manamo klo criticism ra adara news madir adara blum luasay kang nga mrul ministry se ngaral lurol gire Musay gida, murmuri say gida. Surah Mr. Witte. Kale korka Mr. Uludo. Mada malungil el silsil morar adel gukno seb edel magar el altaim. Aki ayamar namoirul Sunday legi bemdum. Leng ngakamangkaru bakar oray du ngamlo COVID. Magimlo sim, marat tialblaim, agimlo ol sim. Imlo tigyun magatek. Di kalau kombek le himul klubsing erol makarmong la test e ngam amlo ngara e with klubsing lagi mlam gis ra kodal nunguk sebe edel mukaso si ada du e ak madya sa ngara bibir kmil ako ra mal le misir kamam el adri ngara bibir kmil ko pande wilan dil kuktim lagi pamongro ra ayol hindi Alam mo gom na mo ra testen no madam. Oo, ginamura testen na mongin. Melang tial bela sel podo kopi de dri mo mkete tarmudan stop a issue matual ube gedi nga bli de mesa TV o reng sa radyo ng mutul di omror Bay melang to. melang nga ngaya imol to ko so akal bukti mo o tir elang ngari ongerul to ko buku sa dan ngira uriu etel to ko girela ay mok lar adra news adra ais. 1993 UN ultimate a declaration saud ma dul mrabuai lo terga kli lo sa edel ga besingil o ngey melbui ra pekrak asil sel mo mak mo o sil sa mimok el adra ais blue ad atungora ais blue ad atungora bigel sing World Press Freedom Day el almel longe de lurior engiamo edel ke bersingil onge melbuil segi tingil silsil blue ad rogira mo ngoyal mo ngiklo sel silsilom klat krigit engaringi ol hotel mo toda toko blue ad lo sia alam tira ar adra simbung mar adra ais ar adra news el top da news el malay el top da news ma lam adra blul mala lo renga sa karus toy a pa close to tlel lam tedra ar at leng mo el mo o platak la toy ma klamral toy mo tob da idya sab el toy mo tob kabelmenta tebe el lo barbegeu era se la blua ol to da to ya mitut marmadak mengel wasen dia kalambrang di ti ol to da to mengetak ra blu makablement mo mrang ol taut mengsegi del el malta ablul adam lam tigringil wasen maklot trel el asel no ablul adal me mesringi esel gotel el blu mal segi del meltira ada news to da aisa ada blua malay mo madangay away blura asina ma blua North Korea ila sige da blua Russia moang ma bebira blura Afrika
Mablura Middle East, mablura Middle East, madrega bebira blura Asia. Tomo adra simbong, adra news, mga lubus til. Mga gusto ba TV radyo newspaper mga to da igel ais matoy ilngia magnitra tastal adal tir ola baklisi rakabalment malu be to bakyo seitera rakabalment. Mung segida mal aktiolingit lo se mo melat kerni ina onge de luror ngaria adra ais ngaria tugol ku kipo mok kerni ada news mora to drablu Gida adar bela mal togu bet sigit lungilar ngudlen gid sad bebia utmena la argid edu tutira na 1981 merelang ngari abat sangra utmena la al mal el diagra utmena la ra togol blulat akla cheke dia ketik sel ngara sel longewal bliong onge rul batas ma sel longatru rul batas sel rul batas awasya akabilmen tadia kal sebe stobrangi adar belau el ngia mo toba daul de suen el gira to e dia el stobra adra news tomol toba da tora ais morablu dia kas akal metru lise e mergo ese ida ngar selong erul biong ngerul badsa ngerul ngewal biong ngar selong tu ngerul badsa aguk melgol wasa ngidil adra bela ngaria klisi el mo mesa ngidil babier rakabalmen ngidil babier rakabalmen ngaria klisi el malam tel el moreng sangi di londib maladu matugora buai ora kabelmen milakla utamela la argi miski se klisi dingaringi alla blar lia ol biagru laul ol tauta seigi dendi tbai lilutul osmria bebirngi irula ai toy ligel el dias adbela mo madngi mo masao malu bet mo madngi mengita temelala di tiana amrul molla derlu de swal al mogot magil ratarak lo sei ged al mogot ida sel wai sel ngom to kana temelala dige gide garuba ga mrogo moida Ay, sí. Ngan suruh ngolgoli ay. Go, kabo. Maka diogere emose kautel maldir kamalkora lamal tira adara news el ortoba ais morabuay. Mangaraul de suemel mesel tingela presidente ergid ma chairman la wesen minsa la senate a senator inabo el wasei nguda swal la adara news la togoy lolus el malgoy tira adal viajal gidil malgoy gidil ngarngia agul mes la siora gasus el mulo isi wasi mal makita ng mamaling tultob da news tilang alagam el viajal marar togoy ay genguk ngaraul de suemo mumda swa atogora news mela ngungil Al-sukum togoy ni angara record rakabelmen el raro tirar ese a constitution ela absaklisi ang idin atas el momdali ela ser rela constitution at kita wai sengaria bira togol gire la kabelmen lo mart let's say la gukil sugum tumuda du ra tarablura la togora magma togora sasma angaria bira togol idi gire del mo bloktak lo tobo daige lo ya constitution di la ba sel ngara constitution na open dia ka imol to ko brot ma to ko ra gri men dia ka brot ra sel lo mesti constitution mulu sel dimla gilo to klulu exception o sel wase endi ngara tiagi asab elo mar di as of lal sins ako seng la simbraba gidil to well ak malungin ko duritira mara da bulu agil momdali agulgor ngil to ya specific to maldul tirgal mga takle del mora buhay wasi ay gagi del toga dia kal girela aradra news mala atoa mal na tira maldung wasi a constitution regida mal mastrira pro klisi aradra news al mulgo ay gel sorry de dia suid magaras mang senator mulgo wasi gire del morulia alla malube que the more require other news cell top the information en banal toy
Ya sampol lulus pen ni amula sin. Tiam le giren tol girela susai ta unda semnangi. Emergongi a newspaper dimlak iwi gambesen di alolgo a senatore ngwase a newspaper akmula sei gal adel mlada amlementali il. Ya ngi amalgo lo ase. Dial maral toil gal ada overall la everyday. El support la family ni hindi ko kumulornya problem ni dam ledu ba say gito kirgam le discuss sa kada magarani yung mornya agora atap singa ng clear togara science mo decide mo o tril was in Raul na mukloa Ngarnya agodal lerbe ngarnya la molla. oh Recently ang tumla sa amla pasangin ang psycho bill lel introducing a doctor quartet tumla pasangin mo. oh El moktegaria o sea selbonia o igay gidel kalreo. En mobrere la Ministry of Health el motir tril wasay ngal adel dimlengil inflicting ya self harm ngaram le yel wala condition so mo ul really mong loy say gidi mong so say gidi la are lang mela igay gidel ngari adel ko recent incidents im happen so ako maral wasi adala Ministry of Health dala ngogiu say gidel la itala matmok la or say gidi masel sugum mo mereka for example mo mereka tarrak yang sila dal mo asyasin lo say tirkal adal la mo tamal raw igay gidi sel background der tirang wangara kita la bodo ngotmok la policy kadal amral sabi edel smiga at least ang ngasew misisi ngasew mo minimize ay gigito oy mang elang I guess alul lugar nga mula say a newspaper ay kal girel bablis ay gigil toy rauriu Rau eral buat mukli tegi del toy. Dia aku dengan litir lagi gitu. Oh, dia aku lihat muka mil sate al show dia di tiang am lora boy. Maguk tala press conference sa presidente ya piling siya surang el korawai al lulung ngoror al gemiam laringi. Ya gomes ngil dilu lu asay. Komlu sa news al mo complete dia ukti molga tira toy. Oi, Kering nga siya. Kasi di bakari di kring silo. Dia kalau semua anau de suega kan dia kalau tila toy. Anau de suega kan. Ya adra news maklu siya suega toy. Dia ngia malgol wase. Dia ka di molgo a negative tora news. Como aku gugil to. Dia ngwai say. Adra news dia kalau ngirem dia mukti mola mol ultra bitang la mol ultra bitang. Dia molgo niya mula sa igel gi bablisa. Ang ani asos sa kamang iri. Dia ka monday sa lugar niya presidente tiay gidele tiang ngarang tiang blue economic prosperity ngarang tiang idul das dimla kalau tiang magkatatal mlamo elol mulbul tela longo dringi dia kalau wais rangi dilat. Jadi kalau ola ngera olbiak mula tira giro troko se tiang moto il kupes el momlamal tiap. Masero mo mo ngi ngai komle bablis rgi. Masa drengi mo ngai along ai singa ada news adi regel no ran tu ko oti sel saidra a PNMS tiale Marine Sanctuary. Jadi dia kalau oti dia kalau ngai melmut anda ko tengah se tinggi ki mo ngori ringil merela. Sel press conference eli yang Minister Victor ang ilo ka piringin gulum sa anggal ngalga drang awak menggirel mo sendra kapil mergi but up until that point the only information 2,000 adi gel madungra Minister Victor mo president tra press conference Tira wable starter ngiru eru eri. oh mitira masira albora ngabar del May elbonia press conference after say emergo ngat awa ay sila sing ngarngi tiay kita blue prosperity plan say kita ulumang Dia kakti om ta suwasing adra olbira kalulaw. Asum tu iwan yusra tia bela ul mistake. Ito de wal mo tia bela dia ko kribol rural yusra tiro tom dra kanel bela mangaral bil wasi kita mistake. Malu temor mula Tiga malu kamera tira antai. Tiga ko dia mengia fake news. mengia gira del mal mo will understand lai gang Mo ise. Sel media is open and subject to criticism. Ay kita the only way to improve our di kusang ni kasi.
Dia kal bulgula wasay arogul report ra media dia kam agree so therefore incomplete therefore criticism dia sakay gid ya akaros ra ay kaltoy. Dia mangway siya adala media adala news asbil el mega mistake el mega mistake gi correct. Oy, bita tigingela president Senate ko dasa dilulu asi. Nguaisei melgora ina bolo asi nguaisei malu esel bol mistake etruliak mal dige el print rat kulan. Ya hal ngal El wasagi manongki. Ngal lulu asi. Tapal jai sendi biakal soria de sa. Ya hal ngarngi era tu ngarngi lebi lagi korek tra hol arigal nga hol arigal ngul Lucy. so it's not fair se Biaka akun ko igal to ko legay issue maulak malgol nga gukpay problem nga kadiakal adran news akpay yombral wasegida al adir lumia record gida tokora ikal toran adran newsle agumesa ikal ligera ablulat itu actually tom gada adran news egidar bela kora abay la midi dai lo asem bong molu sai mangbay mle so kay gel protest le kos bolo nge blula lo sa bela open gun tril mulgaw de swire Dia kan kita meeting oleh berulang. Kedirian lah luas open government. Ak dah kalau mau yakin dia kasi berubah berbeda. Kerdi mulula ise den mimi amral lo Jangan ise berat tu. Kalau mau lah rekor dari government tu kan asar mo. saule kuk paskaun borsel tapikar ka O hindi ang sel lo el al Sunday. En Melania Babiel Tilobra administrator Social Security mora rogul retirees. Luasya igil rogul supplemental. El Tilobra olbira kalulaw ngari ogi makluk matar tukluk. Adul tuir o uril ngara Madrid hindi kaya sabi ilol toda. Mangwabol magimda. Ako mesra Babiel senator Inabo. En walol dur ertil wase. Agim laru lalla di morturak ringi ini morsi kau do de momrur. Ay Mangkora rula mo question ra. Ay gerogul. Ay kan semay autonomous agency la government. Lolo to imala government ringi bay man lam isiksik. To begin with and tora pension plan. Usgum kom recall el pension plan sira early years. Tumlet siya sa luon ma mle motor years mle tela. Mle 16 motor service. model service Mon mi isiksik til tigaro le de gabatidri. Begitu tiara apa doni bukan tial. Al bea del dibedulu Lagu mesi sigit lella. Ya ulgu mak adra. Ako taktuli tigit ra wala kulto badra dusbe. Ulgu mak adra border social security el al time. Ya aku siya binigyan ng presidente ulisan pag ako lor silo. Ling angar elir seba ak tial ududela adra bela urro. Ako tru te dagal ududela adra government. Dia ududela mle o kader ragal guror. Ngari sel babier el dingilur ngero bakar ngarada. Remember? Mle wasi ka mama mle timam tiang. E ko mle o bisir ka mama lo bangela presidente o se tiang mir ko mi usen retire. E mo so lo dudi mo ko dili. E lang kada gudang sira press conference. Ito di garantir ka ora May payment. Why say? E di ka sal garantir a June. Denti supplemental. Hindi ka garantira tial ludodra SS. Mak agum basul was yang government tribela problem niya adro olbira kalulaw. Adi mo seba akretir. Emrula igel soril toil diol oy tel bagya. ela sel ano sel ring press conference kasi sel SS ela nga mongu sel ngara ala el loltirak sel la ma igay ngal sa sel ludo agiril gaber el almo Why say hindi mo lungo kamo siya tumamalarge? Tumamalmal na savings at sel ngara saving siya nilo all the protector ni. Diyan mo duro ra rubakal wasim tumalise. Bambara tiksam na chance na argument nga kakundasuli. Sel savings sa dudira adal nga. Ay kita kalau dudira anybody, kita kalau dudira ada dulu tetin, udah deh. Lulto. Itir kayak kita ada board. Amitut ke presidente mo o ngora lagi lu dudeh.
Ingiula kan sentro olbira lulaw electrica del tirrogo imtirga gugiliak dia kangar electrica tir. Ditti aselbom pora de gorden. Boko ngar eder raga lam memo. Etum lo spengil ratemela senkyo. Angar ogi muklu. Net 27 ako lang ablet 2017 et tira Ngaise. ari. Mang akrim member ng garuba dirul wase mem angara lu spe odo da malguk man mamati teritan degi mo spega. Ito ko kabal mo 20 angara 100. El al time presidente si kadam lagi siya idol mura al sirem titulo meto kita na mo di da plus ko uladingat. Ako mda so ada lagi din mo understand was it social security office mar other olbira lulam na 2 million la. Tumla 2 million la le tana mamrut adi kal girin mrut ludo edi kal tagilu dudir. Ay ga dudir other bela lulu rogui. En may mo bay lot ngilan mo lo ara. Edi mo besal so mo gamle dilera SS payment tergau. In fact ala per penalty per day. Ito la other bela o balsera lugo malala. Di siya volte mil malala. Ito di mot magrogot to malala in the name of ase. Ya kuren sa adra borda. Man mo makita ngo kurtira tutaw le kumakal orang sektir. Ito masadra a social security mo yang alak am sada albulira adra bela. Hala kami yung naman ko pa social worker. Di mo do tiyan nila other ngil to ulag yo gedra kami yung sige del other ngilu. Di akam luton mo masada anything else. Bak ako mdas ako maklat ka ako di tayris was tiyan tamaliti ka. El di mururingin mora security. Madi ka lururingin bera anybody. Sige na besok ako. Hal Kabo. dia kamul de swem kamam la mo do ka dirga mul de swem lengaria boktul mo timil toy. Hindi kami bay de Bay mo gele timam. Mal tim nakal gire mul ay Sige sen mo gele timam. agum das swestel tumle igal toy gidel adara bulu. Dia kal gire del blame adara olpi. Let igagi da kaulak mulo ise. Agul mesa a bebirra a gelgamenta adang ngara Facebook social media. Elo asa inabo kakmal dingar tilal gingal lagi make sure ke dingar tila gidi secure ka le gortila. El dia kalom das la se kamam la to meliter to. Leul makmun gia adara bulu dimlang akal tanga wa se ali tiar matamal lerni. Akpa surang la bulu ay sa kumirtiasyo. Ya masa murah la saru. Kau mana magtumus kita udah deh ka stop ni. Makmula sayang biak stop ni biak adalah tilau do. Endi tiada kau do ketemu ni ketemu bangar ni to. Segi dam let ginge kal gullo ni. Era adar olbil ma president magidal adar ablu. Anilo asay dalo asay. Agios pe bas kamang. Ako tendim lang lo ngelo sensibil muskit. Era da an mga takledak masitos pe audo dun pastri. Masaya pa do ngelo ay say egadak mo le mail egadong dasok na si ngidi le me agios pe ngidi lang. Esel worser ni supplemental al bulgula la se alngari audo de so ang ala ken lawuk madiak. Endira adam nagalang. Kung masay nga social media. Agimlar mula lonal ka mamarapang ka, agimla magarang, elaw mga tertiang ay kimasak. Sige ulak mo na sa ingire, kung mo blakatak, ratora kabalmin, igidal adablu, maradang mga tigay, gida giril mo, madangilwas, ulak mo na sa seldo adra ay dibila sa ikaw do, sa bilmen, etirao business. Gida ko hongay, yak mo na sa pere tangay ay gang moria ko abid mo forgive. Ang mga nital to, ital mo rin. Oy, dia abu mas ulan bal kora er darung kul masao tegi del tora SS ma pension. Kedi masao dari na bekra ma beklolbi ma beklo sentio kedi masao dari ula ko sen dia gidal adim na rogu mo gularam tamalla. Ako sen mal simple. Dia uspe audo. There's no ifs and buts about it. Ulam mal dia kal make sense nga kal was magarangariya edel dar madrangel milyon ngarabang ram bigel uduter edi kal ngal umer raika maigal tablo system bon loro raika mal to da mal bedre liya pungal duldas ruliti al toin mauror o der rakal di do sa derngi amosa awul mal masarung urti al toin sa otrulor
aku orang mal di matter of arts di sigang pitelar sigang ngai kita ta ala uma ta mal di ngilu sei kita tele announcement regan ngul ndidira media ma social media engam goro kosel total aku tulur ya bail angara taklok etanam gorok gol magulir ada SS and molbol tik murtim temlamti within 2 or 3 hours it change from positif mo negatif mo positif igel to igel dia halle gululu urgida arbelaw aigal mondar gida gobida ngartia ma aiga to argel mangapsertir aiga to dia wal di sila mondar diga se desma igu kuramo gu dri baigal igel di tagarul sigang mo mo Leng, why itu ora politics. Kaman na May say. exactly itu ora politics. Len dia kang lirar akibutok mo. Dia kang lela politician raw daw da social security mal dia. Bal suko mutukok basa na igel lulsa. Adol tirak la igel babinir adra SS. Ito dia to dia 50 daw to dia 100. Le ser del supplementary niya di enough for ser 50. Why say? El ato to dia 50. O moro tira si bomo lawa bomo mal la. Em support tira gim lak mo gim reda. Dili ada SS di lulu así. Se lasti se lo ruta lo to da 1.9 million. Tianga dia kas el sustainable. Tianga dia kas el mol merging ngosongos. Betedi lu ngosel ngara hearing, mol mucho ngarul bul tedi lu. Edilu lo se agi mo stop ringi. Metem la stop ringi. Aso mo kadam gis as even teatro ora yang atrmen di mlado ng li. Hindi lang Gis mo ang sa Congress muro. hal nga kalumis sesyon na Congress. Ado Congress ang nasi. Agimla ruli ala mga Exactly. ringi olitra la. Exactly. You know, ewan ko kadra SS akmula say. Bay marutan yak marolo. Akmul. Why Bay marutan yak marolo dia kasi Okay. yak maldo na kan mo marolo. Sir or. Dim letal adar olbil gudang li. Ayusual mletrail sura adar pension lo singamiwa amla tumlia. Usually. Dia kasang dingat tigire mo mole kamro lum. Ditya malal krabul toiling. Komgon mana mo ngilar mo ulek mutkum. Ale gulo mo ngilar mo. Komgon ma ako ngilo bangge kalwase. Aigal mondar gida matal malet akmaldi gida rilu. Mandia kango dal adan mo korek tak maldi gid. Magunit tamboda adu elak dito kayo yung adu lo sika solution. Hindi kan din adal olbi na kanuna ko na dia kal esatial serious. Dia mesin credit tir. Hindi kita ul tril mo boda Exactly. adu ul top du kurtira guklo. Dia kal ela ko mesin tir. Tukok mlewin raho. Tukok mlewin raho tetanda. Dia man smart. Engal mal ko lo Nada asa. tri tu mamar tira macredi. Lo spera udute. Não dúvida, cada tu vai emergência ni lu di tinggal na ko Di tiasel dora la tabel me la address ay kam. En SS lo banggela pensione. Kada mo til ergi. Kada magara. El mlalus la independence gidel mulus. Desel tinggal la presidente el gene la belset. Abelset ma GDP gi. Akmalta. Ay si. Ulgo mo na to mo kada individual adra bulu. We are surviving by our paycheck. Mali mo ida telgi kada bro. Ay si. Mangway say etirak na se bodoleng audo. Mang hindi ako din mo kada mo le nakakadraman ke omek kwase kamhal. Budong ko review. Kabo. Lagi da dimda la tri album ergi. Oy. Makadamor say gid last round ergi mang aklaway mo muskaw kala umurgaw maral wase gid. Oy hindi nga kamal di olngit raungil du legumdas ya mosol pa problem ergit. Bola kata kay yung dagaw talak. In mal di gidel beklada ri leader mo ay say. Madibo lelak le dulo asi kada magarada solve by gal problem. Lenga nga nga solution el gumes ngil gire la SS ma pension. El gumdas in sabe de duli. Em di al sabe de discussion ni al na mo dia ateme de ma next. Ngaringi Lenga nga di nga to ra kabelmente al mo mre kai. Ngaringi reform longot mok lang ya SS. El hopefully ang mo address at tiay gid. Diesel reform most likely ang dilegal mo increase contribution dara. Kora kamalgo nga ka kora to da ni kale.
ngaria kelol reform ra pension plan. Oh, Kung mereka ing ma-reform, change administration mo ada reform. Ing di mana namin sel mo, maxim ba ko pala mo spera a will term. Mo niya reform. Hindi dia kalau pas olbi. Okay. Kahaboy ang irma. hindi nga sele volgar erul sande di derbo aru medi do mesa aiga show maigal mondar gide dom das mal beto Ak may galerul po kung nga mal do RTM. ako se dire gal mal momdel wase kida mal alwang la beto kul mondai di nga ukso se gid wase tial blu omro amral blu aigel girin mrala to al sen ko mondar o sigra al mtela to ko makmara klung yaone mengakmal umrar segi del tugoy endi legamama adang esara wase al sugum temal la bulu al sugum dia al dilo lo mod sadao bring Terang ulum belum isa. mengakmal omdas lo sendi i sel i mol ku mesingil ko ra mars sel dia ada du ra atau longle amata dia kadil ku mesingil ngara leadership el meran mil mera ongal matlungal dia malte medel ada du eu sigra lam telato ko maklamrang ma arengel motmak nga kamal o mesem su basta dia history lo se sel bolak se igi da blu amo kakwat mal close to tlela le ko mesa igal to rak lobak especially hamlet chiefs ma igal state chiefs mal dia temir lungil ada du um katek ya mal o mes nga amla tera ba to lobak ada jadi style dulu belang Malia katemi spenda igel meeting blak ngargi suku marto ngaratal sih. Yang kami lagi kere ngam meeting ablu esat abu mesa ada ruangan esara ada du melak kebsi. Di imoltak sana bili sana usawir ngi malu berhetak sana tak sana. Yang meru ngedek kebsi mau mengure me ada du. Nauror olbiak ulara 4, 5, 6 nagasen legislature. El masada amondar belau mela asil samar ada legislator sangat belum ngabilas dengan tekir oro angar ngaya el mem tekir masada at ko sel bol mereng angara limeng telal la rule sela med talbul ngari session spend that time la do sel bol ora olbia gula ada modo ore modo tagin modo ore el dia kar ada modo ore se dia lo modo ora mai el mol to ke mutu atang malon ngesengs kali deng mese gagul di sel beti batel bil ya perlu bela marah mengaku mesa ul meng esen mal mengitar ngukul tikas li nga olbia gulau nga kamla at olbia gulau aku mese di tal sigang mo eru sigang ra tal sil sing masada tu mal edel lo masada sum gurula la el mukan kestak nga at bela la mamata jadi tal sigang eru sigang musuh. Bukti meral di mula kami report mamlasi signature ada meral ngusa meeting il maula. Aku mesin segida awal kora guk ngosenge kata rapelur lalu aise. Ini kan dil ngar olbia gula mada tokol alde ma aigal ablid. Magumda so segida mo guk mo isegid atletar umrul maka ngari malu ya kita mau ngil. Magadiri kal gongel wai ngal wase tara sol baikal problem gida boda adu bongil maral adu seki Sulay ang irma. Kahaboy ora itu. Jaga di iliwia apa bilingira rubul belau Council of Chiefs. Ako tak iliwia apa bilingira arang-arang ketil ban later ketia. Alex Menebel mo ibudul. Emle sioni ngerti lo ba ibudul mora. Agoror Council of Chiefs sa tiyan utol bilang lula. Sila obi sila rubak. Iliwia ba bilingira rubak lo ay silgid rogul wasi el almor madade que me habla cabalmente ay budula Alex. El coche Shelmle drul lila o bukur ay budul yuta di Bones adrul lila Alex era. Ay budul Alex. Seguida abum das yung aigal toil du koram ni ra armu tagi amri ko gil bral mo dolom. Arang-arang maktiam lam taget ka. Aktirel nom tengel wasi ngaria seperti dah rubah mora, ikut bau kelobak.
Wasigi mus kemiul mo ingara. Lensu mendia kalau bengak lagi di kemam leko melari. Ya kung si sel kuk tu bola klobagen. Adi tir el moment ngel wasing. Ala ko do do mudir gide do lutlo. Baleket tertial tu klobagen mo ya tu omul. En jaksi el matri. O mong pial togo el bolgornya ol tira ka konstitusiyon. No say. Oh. Ya isel wal gora aku maral was isel wal lulu kergitiang. Siral bornya inauguration right. Lo bira matri rak lai. Balik to ba bering turong wal gora kamlo bakitar ngulu wasen di ya umul gora klobara dulu no. Ya kung dasi si cook on the good note ya kung dasi klobara bela sa kogin baliket kering gora malu. Di sige contest kapsula. Ya, memang masau di soal dimo kami tinggal di mereka sel trip para presidente mo Amerika. Asa importante lang nga dilak ni Minister of Finance kita mo sa Minister of Finance sa Chief Compact Representative of Belaw. Ma ya trip pertira mol mo mitringel Ambassador Joseph Yun. Ngel President Biden at kilo siyang mom te era arang nila kabumenta Amerika ra aldadura Compact. Nga background niya adra sina. Korean nge direct prior to his appointment ng Ambassador Mortiale talks ra Korea, North South Korea. Nge ulmang importante akum das wese leng tial adu koram nara ulungul makatek time. Meng ela tegi da wal kora first meeting ra ikat tablong. And it comes soon after President FSM Panuelo al meeting ba Joseph Yun. Interesting leng. Compact FSM segi del momrek al tial economic component ringa momrek al rak. Matidira kalau kita adar bela ul dito lang momrek al adra Panuelo mlakut maklia packets selong til FSM ngilul sa other sil mo Amerigel meng elang bukti mo mot uri ka adi mo mes lo say Amerigel ang mga raw do sweller tial Panuelo. Lubela dira ka maklia packets serga to my understanding. Dia ko ng itum na ut makli dia. Di ko basang adir ka kala. Dia kari ako. Oh, ila ka to say yung dir ka roita 2024 mga adir ka time. Halit alam mo produce ng diwatial. Blue Prosperity. May say. Ibis padal guru rin. May say. Hindi siya important ding Yaktar Gilmore State of the Republic address sa president ng kanina alsa speech niya kasi. Blue Belawa economy belawa mamil tamal regal na ombre lero rakal COVID. Mang ayabal sera uding rong. Mang wado kora mi itu uta economy kita al time ma president ang lo tak lo siya igel to ko igel ngesora government America federal assistance and support to those pe igel ya to kora ruwa health ma education ma ruwa post office ma igel non negotiable dia kal ulgum ngaral to mo al adu engirel di malamolo dia ka ngaral ay sige Hindi siya lulu rin ito. ay sige gitu may lambal ko la say makado meso la say mangarang ako PSL ya of course ako mas Amerika amo ko ngere kadam katal way say gitu Namonya military. way say hindi ka tangel way Lagi na mga military funding. say gitu ela ka di update ako na di ko meso yung important government terbela wa mga tumok lang nila Okay. dia mang kira mahal gila temet kadam maral di mul mo di sel time al plan sa Amerika ni makmal di mga kasuli tede rubak aka direct welcome ra arbo ora itu mangiramang al back to good health tirgal adal tial TMC direct al mal tiamil simal blind tal Sunday more than a week Hoy mga niya ves el variante Moses manjadi mo ligoe ko le muti mo masimal. Mitial tirgam le ko na ala se ga game na test. aling natin ka live Oy makmal wase kada mo kargi lenda kada lutul mo smell tiraya arokya kargi dun mo sigari. dia ka mang mal di meritiang aki mal mereng asuliw misel cook next week the melo pa PSL ko si sakla sulang may ika